Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chibai kan buk thau chawa voin hi June nisom le pariat ane Israel Iran in donain avor top athleng chautan mek nin hariata Nizan Khan Israel fighter jet somruk chuang jet main Tehran khopui hanwanwai chim hem maya nirailo ta chungin Irana kanthil tum jong te hi len chua ani to donani tin Israel lam chuan han puang bok ane heti meklai hian Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan indona tak chu tran ani tani tin missile roll hlom tak mai tenen nizana vek khan Israel hanron ka boka Israel ramchunga po chiat na athengnol bok ane Ukraine indona lampangla chu rap thak tak anirngot to maya khovel hi hun thalo taka hatolut mek zela chu chuan Bible in alo sailok hun to panhai je po hati chiang boka mani thau inen letta rorel na machon tura kanin pei ahun tale bok ane intercontinental area hantile western asia middle east Israel Iran indona chuan ralthum hlom manga in beiton na rap thak tak athen chomeka Israelin tha hanlo vawdewreng Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chu US President Donald Trump chuan ronsai chuakin Iran Supreme Leader tia hansoi hi khoya nge hain thup bawa abiruk ti hi chiang takin country olsam taka target thei ania tuna chuan a himria khoi kantumri lowa masa civil meet te American sipai te mochunga missile ron ka chua hi kan du lowa kan do theina hi atlem to hleni tin nizan dar somarik madeu that khan truth social aron posa heibaka hian Trump chuan tuna chuan Iran van borok pumpui chu kan control nuai haumta Iran hian van borok ven himna tur thatak tak maile defense equipment dang chikrang thatak tak maina ya mase chung te chu American kut chuak tenen chuan compare tlak alo ni lawa America thil siam chuate aya thajok hi engma alowam lawani ati kan lo hretel ve mai tan chuan Israel hian Iran beina tana fighter jet amhan tamber te hi US kut chuak F-35 fighter jet te hania Iran chuan an van borok ven himna turin Russia kut chuak air defense system te han mangboka mase chung Russian kut chuak air defense system te chuan US kut chuak F-35 fighter jet te amuthai tlat lomaya heiwang hian kongkhata chuan Israel hian Iran van borok ka thok lutin handu tokin Iran ramchunga anchet thei phanalai haum ve bok ane Tehran khopui cheng jong ten khopui chuasan vek turin nimin lama khan Trump hian alo sei toni khawang khan Tehran khopui chuasan tumin mipui te konga lir thein ai no khat vek mai bok ane media trend khat ta chuan Tehran exodus santimaya nimin lama tang to khan nizan jan khuak khan Tehran khopui chuasan na run pui chu athleng ta ane hetiangani meklai hian Gaza in donala Israel chuan hala zo fel lawa Yemena Houthis sautepo nuai chimi hanlani lo boka Lebanona Hezbollah firfiak poltene na han boina po chinfel tak alani lowa inka hai thuthung nuaya inram lailok na siam alani chawa heiwang hian Israel hian forefront war kirli tanga baina ama chon mekani tin thren khat chuan han report bok ane tichoni ran ne na hetianga boina lian tak an tolai hian nizan dar somle hachan vevela khan Gaza Strip atangin Hamas firfiak polten Israel lampanin rocket patni hanon kap choka mase Israel ramchunga poikhoi na hanei lo hlawa Israel chim lampanga munruaka atlani tin han report ane The Times of Israel in report anpek dan chuan hemin huwa hian IDF troops ta chuan Gaza mar lampang nodan Gaza Jabalia le ache vel han thlengzui ngala helai huna hian Israel sipai ten ground offensive Hamas hotelaka ankal puizui ngalani tin han report bok ane tichuan le Iran lampanga Israel sipai ten beipui thak na hau tak le lian tham tak mai han kal puizui ta Iran in ralthum lampang ngai vena nei travetok nia hain hriat nuwa Iran ramchunga lathleng ngai lo le anlamhel hriat ngai lo chiat na lian tham tak mai Israel sipai ten han thlentir ta Israeli Air Force 10 Iran Air Defense System somsari chongjat mai hanvanwai dar ane
hei hian khovel barakhaya air defense system te Israelin munhla takatranga fighter jet manga avanwai chia hi khovelin mak antia Israelin Iran laka operation rising lion akalpuitan tira khan darkar somni palichunga anthil ti chiat kha nasatak ania Iranian air defense system somlijat mai hanwati cheto ane mase khamitruma hanchet nai khan nizana IDF te chet na hi turu tak ania khamitruma hanti chiat let deu tho Iran van borok ven himna air defense system somsarijat mai hanwati chia ane Israel Air Force ta chuan hemi chungchanga hian thu chua ron siam zui ngalin President Donald Trump soyang emin Iran van borok pumpui chu an control na hnuaya an da toni ti chu soilan na han nei lowa mase western Iran khothang lampang le Tehran khopui van borok te an control na hnuaya an da toni ti an puanga heng hmuna te hian van borok a thunai na air supremacy kan nei toni hanti tichon Tehran khopuya Iran air defense system somsari veljat mai anti chiat na hi Israel Air Force te hian andu tok mai ta haulo ane tichon ni jana vek khan Iran ramchung munril jok lampanin Israel fighter jet ta chu antle lu de ta dul maya heta hian Iran fighter jet thren khatna nen van borok ka in tok loin in ti boina hanaya van borok ka fighter in beina dog fight turu tak po thlengman meulawin Iran fighter jet panni an kap thani ti an puanga tichon Iran air defense system somthumvel tarkatin airstrike an nei zui le ta ane Israel fighter jet te ancha zon huloka hian nizan janlaya pel nuwa khan IDF thupuang tu Brigadier General Efri de Frin chuan Israeli Air Force fighter jet somruk chuangjat mai ta chu Iran ramchunga tirlu ania airstrike hlom tak mai kalpuin Iran tana munpoi mo berber heart of Iran te tarkatan niya Iranian ballistic missile launcher tele drone ka chuana launchpad tam tak ti chetani boka Iranian radar system munenge maza tamit chu bei ani boka Efi Jafrin hian asoijal dan chuan missile tam tak bomdar vek ani boka wangle missile launcher tam tak ti chiat ani boka wang hian tuna chuan Isfahan nuclear facility munatangin missile ron ka chuatumin Iran chuan theitop man chho meka van borok atanga kan beina nataka wang hian Iran sipai ta chu Iran khothang lampang western Iran area velatangin anin nukdok ka kanum chuaka masen nunga tuna hian kan zui zelani hati Israel sipai ta tan hian risk sang tak chu ani teme maya Russia ko chuak Iran air defense system tam tak kara Israel fighter jet ten Iran ramchung lu chilin hetiang operation lian le hlom tak mai hi hankal puya Iran ero hi chuan fighter jet tam tak nei vema sela Israel beina tan an mangam lawa ral khat latakatangin ballistic missile mangin Tel Aviv khopui tele Haifa le Israel ramchung mun than khat te ron tarkatin anron ral chai hani deu barmaya tichon Israel military ten thuchua hanon siam zui le ta Israel Air Force fighter jet ta chau hi ni jana cha chua kanilowa Israel drone roll ta chuan Israel ron beina tana hanman fautrin Iran surface to air missile han ka chuana mun launcher tam tak tele radar system te rampum khuapin han tuam chuaka nasatakin ti chiatani tin han report bok ane fighter jet kara Israel drone roll te hanvatel ve hian Israel fighter jet te kongtam taka chuan achan himani tin Reuters chuan han reporta achan chu leilam pangatranga van borok lampanga thona ka thak tuma Iranin missile anon ka chuata chu Israel drone te hian lodang chatin han tum an thlen main han lokap thavekani tin han report ane tichoni jana Israel Air Force 10 Iran ramchunga baipuan thlakna chungchanga hian Israel Air Force Chief Major General Tomer Bar chuan Iran air defense system te kan beina hi historic mission ania chinchiatlak takle thilthleng khat tak ani boka Iran laka campaign kan kalpui dan kalphung jongjong po nasatakin hei hian ati danglam theidon ane ati Iran air defense system tele missile ka chuana mun te Israelin nasataka hanwena kara hian mundanga Israel Air Force te chetna lian tham tak mai haum boka Iranin missile anda khomna mun lian tak mai pakhat le missile ka chuana mun lunch site tenge mozat chu nasatakin nuai chia tani boka
IDF ตะจวนอิรันินอิสราเอลเบนาตันเลกานาตานะมันอันตุมมิสไซล์กาชัวตุระหันรวมมันเลอันไปเฟลซาเดียมตอดจูตีเชียดเวกันอิตีหันปวงปกาให้บากาเฮียนเตรันขบุยชุงมุนประคัดเบรุตักมายาอิรันแอร์ดิเฟนซิสเต็มหันดัดจู IDF เต็นใบจุยนหันบอมดารันอิตีหันปวงบกอันเนเตรันขบุยจุงจอนวันบาวรัวกาเตอิสราเอลไฟเตอร์เจ็ตเฮาอันดูตกกาอันเลวไทยรัวเลอิรันสุพรีมลีดเดอร์อมนาฮีเจียงตะกินหันเรียนิตีหันปวนหัวปอ last man standing หันติจูอิรันสุพรีมลีดเดอร์อายะตุลาฮัลิขมันไอฮีฮันยาอิรันนิวเคลียร์โปรแกรมตีตบเลตีตบเหล่าจุงจางะทุดลุกนะเสียมตุตุรันเอวางินอิสราเอลจวนตุนแทงเขียนหันละจวรีอันเนแต่จวนตุกินจิงคบาร์นูเลวินชูเนนไลปอเฮียนอิสราเอลจวนอิรันรำชุงะเจ็ดนะหันละในจุยเจลาอิสราเอล operation กัลปุยแมกเฮียนอามิงอปุเจ้าเลียสกายบักในฮัลโหลชัวกันตักตักเดาเบอร์มายา operation rising lion จูล้อมตักินกัลปุยชุนจอมอันยาให้วังเฮียน international atomic energy agency head Rafael Grossi จวนอิสราเอลอิรันรำชุงเลนหัวยานัตัน underground enrichment plan ฮันตียูเรเนียมเทดฟิมน้ำหุ่นจู direct นันบอมันตีฮันปวงาเฮตียงอิสราเอลอิรันนัตัน underground enrichment plan นัสตะกาหันตีเชียดไทยนัชันฮี US กุดชวกเลนหวยทุกตะกมีปอบอมเชียดไทยนะบันกัดบัสเตอร์บอมลอมเบอร์จีอันมังนีนฮัเชียตันฮัติยานัตันนิวเคลียร์ฟาซิลิตี้เลนหวยทุกตะกมีฮี direct in Israel ฮีอันอันบอมันฮัติIsrael Prime Minister Benjamin Netanyahu จวนอิรันเฮียนเองติกไลปวอินดาวฮีอาทิลดูเบอร์ฮันียานิวเคลียร์อินดาวนักงามินรวยแทงเมกะอันนี้นัดิกตะกาจวนอิสราเอลจวนจุดยังทิลล้อมตักเราแทงตุดจูอาเวงาอาติโตปามาชจุดยังโคเวลตานาทิลล้อมตักดังจัตตาเวงหิมตุดจวนแห่งรำหวยสุไปเฮามาเฮียนอิสราเอลจูอาตกาฮัดินชัวอาเจตังไอตานีอาติมาเซอิสราเอล Prime Minister Benjamin Netanyahu เฮียนอิรันินนิวเคลียร์รัลทวมในยตุมนัจูตีเช็ดเวกกาลนิลวาตุนเทงะกันไปโตนะเฮียนอิรันรำชูงะนิวเคลียร์โปรแกรมอันกัลปุยจูนัสตักเลกุมตัมตักชูงะตานฮัติขดลายโดนันเอฮัติติจวนอิรันนิวเคลียร์โปรแกรมจงฮีตีบเวกเลตีตบเวกอันเอไทยนตุดจวนอิรันสุพรีมลีดเดอร์อายะตุลาอาลีขมันไอบวยนั่นแหละอินดาวนาดูตูฮีกันท่าอ่างายเนฮัติบอกอิรันมีปุยจิงาปอมุสลิมสักขดานางามีปุยเตจเลนเลาตักไม่เลอาบิกตักินไม่เชื่อแต่ราเบียนอมจูฮันดูเลาเลียให้วังเฮียนอิสราเอลินอิรันรำชูงาใบปุยทักนะฮีอันทอปันิตีโซเชียลมีเดียลำปังอาหันสอยมูตุรตัมตักเอามาอิรันสุพรีมลีดเดอร์เลมุสลิมสักขอินไกครวยนจุงจังเวลหันปวนนะอิรันทีวีสเตชันอิสราเอลินอาบอมเชียดปอกค่ะมีปุยชันขัดจวนอันลมทูหันสอยลมอันเนแต่จวนแห่งมีปุยเตเฮียนอิสราเอลินอิรันอาเบนาเฮียนอิรันสรการดิงไลฮีฮัตโลมันอิจวนอิรันมีปุยเตเฮียนราเบอันนี้นาตรังอาชัวกินสรการทารนัวยาเจเลนจ้าวโจกันในอันเบสัยอันเนอิรันมีกันเนียมาเซอิสลามิกริพับลิกกันนิลาวตีเตเล Operation Rising Lion โลโกเตรันตาลังอินอิสราเอลเกียงอาเฮียนกันดิ้งรังอันนี้ตีทุจิกเตหันเก่งหลังบกอันเนอินโดนาลำปังอาฮันลุดเลตายละนิจานะอิสราเอลสิไปเต็นใบปุยนทักนาคาน The Times of Israel in วินจันนูดาร์คัดเลฮัจันเวฮัเปลนูดาวขัตารีพอร์ตอันเป็กดันจวนอิรันจวนอาไว้ขัดนาตานอิสฟาฮันเอเรียเวลาอิสราเอลโดรนเต็น Operation อันในลายินอิสราเอลโดรนประคัดอันกับทานิตีอันปวงอาเฮดรอนตลาทลักฮีทุลักนาตานากันรอนมันฟูทรินอิรันสเตทมีเดียอารายจวนวิดีโอฟุตเตจสันรอนติชัวกา Israeli Air Force Hermes 900 อันนี้ตีอันรีพอร์ตบอกอันนี้ The Times of Israel จวนอินดาวตันอันนี้ตรังอาอิสราเอลโดรนกาทักไว้ขัดนาอันนี้นักเรียตาติชวน IDF เตปอยน์วินจันนูดาร์นิเลจันเวฮาริกมาเดวขัดขานเฮทิลแทงฮีอาดิกเงยนิตีอันเนมเฮตานิจานะ Operation ในอันนี้ไลเมกขานIran surface to air missile to Israel unmanned aerial vehicle lampan hian ka chua ania ankap tha ma se hedron atang hian information leak out thai engma aum lawane antibok tichon voin chanu dar ni apel deu khat khan The Times of Israel in report anpek dan chuan
Iran chuan Israel Mossad agent nia han pu mi pangalai mai Tehran khopui chunga an manani ti han report ane tichuan tukin jingkho warvel thleng khan IDF ta chuan Iran ram chunga strike an vanai na hian Iran in nuclear ral thuam siam chuat tuma malak na mun centrifuge production site te missile factory targetin strike lian tham tak mai jinglama khan han kalpuya Tehran khopui chung le ache vel mun tam taka bom puak ri hriat tur hom zui ngala bom thokna tak tak mai puakin building thren khat te atlu soprem rum boka IDF ta chuan he operation hi antumanga in lotling takin kalpuyania centrifuge production site le missile factory te hi nasa takin nuai darani tin han report ane nimin lama kanon report to US sin all refueling plane anthon chua kha Middle East US sipai te ven himna lam ngai tua thil ti ni ti Pentagon chuan puangma sela voin lama hian media trend khat te chuan nizana Israel fighter jet ten Iran ram chunga airstrike an na hian Israel fighter jet operation right tak chung nei ta tan hian thlona fuel thun belna tan US chuan amhan tirni in ahriatane anti Iran ram chung le an khopui ber Tehran khopuya te Israel sipai te natakin hanwa cheya hetianga chenalian tak tak mai Iran ram chunga hathen mek lai hian Iran supreme leader Ayatollah Ali Khamenei chuan in dauna tak tak chu tranani tani tin hapuanga heminu loka hian Israel lam hoin nizan khan missile hanon kap chuak trana missile roll khat tlemte te ron kap chuak masain chung ta chu Israel hian lodang chatin Israel van boruak anon lu main ka tha kanil homa chutiang chuan voini voithum vel Iran hian en chin nan aron ka nuwa missile roll tam tak mai mangin Israel khopui rang te targetin hanon beita missile manga hanon beina kara hian drone roll thren khat te akhat tokin ron ka chua ani deurang boka tichuan Israel ram chunga po building lian tak tak te ka chiatania Israel point chiat na antok vetanwal bok ane tichuan haiwang hian Israel Russia ambassador chuan thuchua asiamta Russian embassy Israel na thoktu zongjong ta chuan an chung te an family member om zongjong ta chu arang thayang barin Russia anthon ho turani tin order ati chuakta ane Russian ambassador Viktorov chuan asaidanin indona hi zol chhojal ma sela Israel Russia embassy chu khar ani ridon lova mase embassy na thoktu chungtale anfa te zongjong chu Egypt lutin Egypt atang hian Russia thon ho vek turani ati he warning hian Iran ron chet dan tur hi ahlom donani ti thui tak ahrila US President Donald Trump point US National Security Council meeting poimo tak mai kawin Israel Iran in dona hian US direct ain rol thaina chan sang tak aum tak me ka wangin National Security Council meeting hian soiho na hanayani anti Haibaka hian Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei thana tur chungchanga US chu athatu tur bernia han ngaya wangin media person ten zona tam tak an nei laiania hemi chungchang po hi an soi ho ngai turanga yani antibok tichuan Iran chuan nizan tila jinglam pangma to zoka khan Israelin Iran ram chunga beipuya thak na chanle na turin Ayatollah Ali Khamenei kai khruai Iran Revolutionary Guard Corps ten ballistic missile lengamazat mangin Israel hanon kapta US le Israel ten andu huna anthat thayani ti puangfo ma sela Khamenei hian athul azuk lo hleni in hariata IRGC tenhena hian khongai na le leina na telmia lowin Israel han beiturani ti ahril ane Iran missile roll masaber hi Israel taima chuan nizan zanlayapel nu darsom panhile minute somli vela Israel lampana ronka chua ania Iran salvo anti mai missile roll ta hi sompanga vel ania tichon ni jana missile ma han bei puithlang na lian ber chu hemi nu minute somli vela aron thlengtranta Central Israel West Bank settlement mun rang te van boru ka tanga beinan tok mekani ti hriat tirna alat siam ania missile roll te hanon thlen ma hian IDF te chuan mipui te sheltera tomvek turle bom shelter zongjong te chuasan lo turin hriat tirna hanti chuaka Iran missile tam tak te hi Israel chuan anlo dan cha thai rualin missile thren khat
te Israel ram chunga aron tlangta Israela chan chuana thok tu pol rescue worker ta chuan report an pek danin kar som nivel zat mai central Israela hian bom chiatane hantia ma se heng te hi Iran missile in direct afu nilovin kar da khom na mun nai waya hian Iran missile atla ka wangin hemi puak ke themvel hian heng kar te hi ati chiani hantibok Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC ta chuan he bei pui thak na tan hian hypersonic missile an mangani ti an puanga mase Israel chuan hei hi an hnola Iran missile jinga hian hypersonic speed ta ron thok pakhat ma aom lawani hanti ti chuan Iran sarkar thupuan na television IRI in report an pek dan chuan Iran Revolutionary Guard Corps IRGC ta chuan Fatah 1 missile mangin Operation Honest Promise 3 chuanom tak mai chu lotling takin han kalpuya tum som pakhat vel zat mai tukin lampanga khan beipui thak na hi kalpui non ania Israel sipai ten Iran van boruak thuk tak tak khenga han ron lu theina chan le Iran van boruak te hun reilo ta chung an thunun na chu Iran sipai ta chuan lale tin an thunun na hnuaya an dale vek toni ti an puang bok ane Iranian State TV hian report an pek chunjom dan chuan Israel ramchunga military mun poimo tak tak mai te bei ania Tel Aviv khopui bulloka Israel sipai ten anen kol Israel military air base chu bei tel ani boka an fighter jet than khat te ti chiatane antibok mase Israel ram chuan central Israel vela missile than khat te haron tlangeya Tel Aviv khopui chunga building lian tak mai chu missile pakhatin afua kangmei na satak mai hachuaka helai mun le kar da khom na bulloka missile puak te wang hian kar tam tak chu ti chiat ani boka mase thil dang chia le mihring nuna chan le hliam tuar hanom lawani tin Israel lam chuan han report thung ane nizana Iranin missile strike manga Israel habeile na chungchanga hian azus chuan report an pek danin Israel mi ten social media franga amun soilo ma sela nizana Iran missile puaka wanga thala kan thedar te tanga halan dan chuan Israel ramchunga hian missile pani chau hi apuak lonin hriata mase Iranin an claimang hian Israel military base te han bem tiro chu engma fin fia theina haum lo thunga mun than khata chuan building al hluah tele khopui chunga missile puak lai te muturom nuala chung missile puakin athil ti chiat thala ka tang hian mun franga hetiang thil hi athlengani ti alangani hanti tichuan Israel sipai tele US President Donald Trump ten sipai ten Tehran khopui nasatakin han beidonani ti hriatir lokin mipui cheng ten khopui chhuasan tura han hriatirang deu khan Iran Chief of General Staff Major General Said Abdul Rahim Masavi chuan Israel civil mi tatan warning ati chuaka Haifa le Tel Aviv khopuya mihring chengjong ta chu arang theyang bera in son chuak turin hangena tun thlenga Iranin chanlet na hapek chu sipai telakka vaukhana mai chau alani ti asoi chuak boka atak taka thutluk na siam tu beipui thak na laumle lian thamber chu Iran atang hian halo thleng thoi dona Israelin min beina le thildik lo le sual lian tak mai hanti chunjom zelawang hian Iran chuan chanlet na natak peturin ain peitok to hlene hatibok Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei point hetiang deuh hian Muslim mithiang lim ho te minglam riin chung ming chuan in dona rap thak tran ani donani ti apuang boka chutiang deuh bok chuan Iran Chief of General Staff Major General Said Abdul Rahim hian Islamic Republic chuan amar tar te thisen le kanram laka indona chunjom zel tu te laka hian phuba lakna famkim chu aron thlentir thuai dona khovelin arhria tangaya Iran nam asipai te kai hruina hnuaya omle amar tar te in pekna tanga in fui tharna te hian mindo dal tu engram hnuaya ma Iran hi alakun tir ngai lawani tichon martar te thisen phubalak na famkim full reverence chu alo thleng thuai donani hatibok Iran hi hanin soyang hian hanla cha thayangem lothir phot maila voin June ni som pare thleng hian hein dona wanga Israel ramchunga civilian nunna chan to zat chu mi som nile pali hantling toa tichuan Iran airstrike awangin Iran ramchunga nunna chanom to jongjong hi mi zanga somriat le panga hantling toa hengjinga hian civil mi jani somthum le pakwa hantel bokani tin
human rights group chuan han report bok ani